19 fevral 2024 жыл Бишкек шары. Сіздер менен Дон Кабар каналы. Саламатсыздарбы? Бұл жерде доллар 89.50, евро 96 сом, рубль 96,5 тыйын, сату 98 тыйын. Қазына ақша алмаштыру жайына доллар 89.50, евро 96 сом 40 тыйын, рубль 96,5 тыйын, сату 98 тыйын. Манистерим доллар 89.50, евро 96 сом 30 тыйын, рубль 96,5. Бұл обменкада доллар 89.50, евро 96 сом, рубль 96 тыйын. Көпчілік бір туғандар қатталбай көрет, бирок көрет туғандар. Ошондо катталып көрсөңүздөр, биз криз барганда өз убагында көрүп турасыздар. Даймонд акча алмаштыруу жайында доллар 89.50, евро 95 сом 90 тыйын, евро түшүптүр, рубль 96,5 тыйын, дирхам 24 сом 20 тыйын, юань 12 сом 52 тыйын, фунт 111 сом 30 тыйын, лира 2 сом 90 тыйын, сум 0,071